Pozdrav svima ljudi, ja sam Angry Angelo i dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam pokazati kako ja zapravo radim svoje GTA 5 thumbnailove, tako da možemo odmah krenuti. Prije nego što krenemo u video, zamolio bih vas da se pretplatite na kanal i da lupite like ako vam se svidi video, tako da možemo onda početi. Prvi korak je snimiti scenu u GTA 5 koju želite imati na thumbnailu, ali to nije tako snimanje kao što ja sad radim, nego kada vi igrate GTA 5 kliknete F1 i onda će vam početi snimati gameplay i vi sad možete raditi što god želite. Evo ja ću na primjer skočiti ovdje i to će biti kao dobar neki thumbnail, nemam pojma, nešto kao skakanje. Da završite snimanje kliknite samo F1 i to je to za prvi korak. Drugi korak je otići u Rockstar Editor, stavimo Create New Project, stavimo Add Clip i uđemo u ovaj video koji smo sad snimili. I sad kad ste tu kliknete kamera, odaberite Free kamera i idete pod Edit. Tu se sad možete kretati po mapi i sada tako možemo uzeti neku scenu za thumbnail koju mi želimo. Ja želim sad onoga auta da bude tu kao u skoku, kliknemo ESC, odnosno escape button, kako god. Držite ovo i povucite do scene koje vi želite uzeti. Idemo opet edit kamera da vidimo kako to izgleda. Ok, povucimo još malo. Ok, mislim da je ovo dobro. Sad idemo edit kamera i sad se možemo nekako namjestiti. Evo na primjer ovako. Sa strelicama ovako rotiramo, a sa C zoomiramo i sa Y odzoomiramo, odnosno sa Z. Onda možemo ići pod efekt i staviti neki dobar filter. Malo smanjimo ovaj postotak. Evo ovaj Inferno je super. I kad ste to završili kliknete H da se sve ovo makne lijepo. Stavimo ovaj tu miš skroz dolje da se ne vidi. I pošto sam ja na Steamu, ja mogu kliknuti F12 i onda će to Steam spremiti, taj screenshot, i onda ću ja poslije to u Photoshopu obraditi. Ja ću zapravo napraviti novi thumbnail, odnosno scenu koju sam već snimio prije. Vjerovatno vam je ovo poznato, to je iz ovog novog videa koji je izašao. Tako da ću sad na brzinu napraviti scenu, spremiti i onda ćemo se baciti na Photoshop. Ok, mislim da je ovako dobro, sad ću to spremiti i idemo u Photoshop da ovo uredimo kako treba. E sad, prije nego što krenemo na Photoshop, prvo moramo naći tu sliku, tako da uđete u Steam folder, idete user data, kliknete to, onda idete 760, remote, onda ovo drugo, screenshots, i onda će vam tu biti svi screenshotovi koje ste vi napravili. Nama treba ovaj tu, tako da idemo se sad prebaciti u Photoshop. Evo ga, sad smo tu u Photoshopu i možemo krenuti sa uređivanjem thumbnaila. Prvo ću uzeti ovaj tu pen tool i izrezati ovaj tank i svoj auto. Tako, sad smo mi to izrezali, sad imamo ovo. Sad ćemo staviti neke efekte. Prvo ćemo ići pod Image, Adjustment, Hue Saturation i pojačati malo Saturation, nemam pojma, 30 možda. Ok, to je sasvim dovoljno. To je zapravo to što me pitate u komentarima. Kako napraviš to da ti je gameplay da su ti u žarkim bojama. To ja dodam kad editiram video, tako da onda to ljepše izgleda. Dobro, to smo sad napravili. Sad označimo ovdje ovaj tu auto i desni klik na to Blending Options. I sad ćemo dodati prvo Drop Shadow, stavit ćemo 30-40, pojačati do kraja i staviti bijeli stroke, nek bude evo 10 možda. Ok, to je sasvim dovoljno. I sad da ne moram opet isto napraviti to i za tank, samo ću držati Alt i prebaciti ovo ispod, to je to. Ovdje ću se samo pobrinuti oko nekih malih detalja. Ovo vi ne morate, ali ako imate volje ko ja, onda možete. Ok, to je super. Sad ćemo ovu pozadinu pobojati u neku boju. Idemo opet kod tog Hue Saturation, stavimo Colorize, pojačamo negdje na 60 možda i da vidimo koja je boja najljepša. Ok, plava nije loša, a nije ni zelena loša, mogli bi zapravo čak staviti zeleno, tako da ćemo to staviti ok. Kliknemo opet na tu pozadinu, idemo filter, blur, radial blur, stavimo best,
spin i nećemo pretjerivati, stavit ćemo negdje 2. Tako. Evo sad puno ljepše izgleda. Evo da ne bude baš ova tu rupa, možemo mi to popraviti. Jednostavno uzmemo ovaj spot healing brush, malo ga smanjimo, prođemo preko toga i evo ga, nesto je. Isto tako možemo i tu. Ok, tako. I sad je vrijeme za druge slike, odnosno logo, onda možda neku teksturu, ovo ono. Sad ćemo sve vidjeti. Evo sad sam tu otvorio puno nekih slika. Prvo ćemo uzeti ovu tu teksturu, lagano sve te slike možete pronaći na internetu. Ovako stavimo preko i stavimo color dodge. To sad već malo ono ljepše izgleda. Malo ovo smanjimo na 70%, tako je. Sad koji ćemo logo uzeti? Ajde probamo ovaj prvo. Stavit ćemo ga iza auta i ovog tenka. Tako, smanjit ćemo i staviti ovdje gore možda. To je sasvim ok. Malo ćemo ga još tako poravnat. Sad ćemo na taj logo staviti isto radial blur, ali stavit ćemo 1. Tako nek bude malo zablurano. Možemo staviti i drop shadow, samo malo smanjimo. Tako, i slobodno povećamo malo saturation, nema problema, evo tako, na 50, što da ne. Sada dodamo novi layer, stavimo ga naravno iza svega ovoga, ali naravno opet ispred pozadine. Uzmemo ovaj rectangle tool, stavimo negdje ovako, povučemo do kraja dok vam se ove ljubičaste crte ne pokažu, evo ga, to znači da je na sredini, tako. Desni klik na to, select inverse, uzmemo bijelu boju, uzmemo kanticu i stavimo unutra, ctrl D da deselektiramo, idemo opet blending options, stavimo drop shadow, evo može tako, i ovdje umjesto normal stavimo overlay. To sad lijepo izgleda. Možemo uzeti sad i ovo, staviti preko i staviti soft light, malo smanjimo, ok, nije loše. Sad dodamo novi layer i pobojamo ga u crno. Idemo blending options, odaberemo teksturu, ako vam se i ovo uključi, a mora vam se uključiti zato jer onda tekstura neće raditi, idite tu i da ne bude ovako, ovo kao 3D, to ovo depth smanjiti do kraja i size isto. I sad idete pod teksturu, stavimo ove točkice kao, povećamo, ok, to je dosta. Desni klik na to, rasterize layer style i kod normal stavimo soft light. To ćemo staviti iza tenka i auta. Sad uzmemo gumicu, flow smanjimo do 1, malo povećamo i krenemo brisati one delove koji nam ne trebaju, na kojima je možda ono premračno, tako da to malo obrišemo. Evo, to sad lijepo izgleda. Evo, možemo probati staviti i ovo, ovako nije loše. I umjesto normal stavimo screen. Stavit ćemo još iza i to baš dobro izgleda. Malo ćemo samo smanjiti opacity na 80, ok. Mislim da nema potrebe, ali ajde da probamo staviti ovaj tu shine efekt. Možemo na ovaj tank, ali moramo staviti iza. Idemo u blending options opet, stavimo color overlay bijelo, ok. Rasterize layer style i ovdje kod normal stavimo overlay. Ok, ne izgleda loše, ne znam da li se uopće primijeti nešto, ali ok, nek bude tak. Ja volim dodavati ovu maglu negdje tako u kuteve, ne znam zašto, baš mi fora izgleda, dobar neki efekt daje, tako da ću i ovdje staviti sad. Ok, ne primijeti se toliko, ali ok, možemo pokušati staviti ovu tu strelicu, ne znam na što da pokazuje, ali nek bude ovako. Isto se možemo malo poigrati sa blending options. Mogao bi probati još ovu svjetlost dodati na sticky bombu možda, tako neki mali detalj. Ok, nije loše. I možemo još dodati ovaj particles, mada to ne treba baš ono uvijek dodavati, ali ajde da vidimo. Stavimo screen, stavit ćemo tako, malo ćemo smanjiti pošto je previše svjetlo, evo negdje 50%, tako. I mislim da je to. Kad ste završili sa thumbnailom, desni klik na neku sliku, idete merge visible, sad će vam sve to ono sklopiti u jednu sliku, kliknete na nju, idete filter, stavite camera raw filter i tu se malo poigrate sa efektima. Odaberite si ono što vam najbolje paše i to vam je to. Kad ste završili kliknete ok, zatim idete file, export as, stavite si JPG da može ići na YouTube, jer ako spremite kao PNG onda će imati, vidite, 3 MB, a na YouTube stane samo 2, tako da stavite JPG i onda će biti 1,7. Uglavnom biti će manje i moći ćete staviti na YouTube. Stavite export, odaberite se gdje se želite spremiti, kliknite save, ja ću evo ovdje da vidite razliku između ovog i sad kojeg ću napraviti. I to vam je to, evo ga, ovo je završni thumbnail, nadam se da ste nešto naučili, evo ovo je poslije.
a ovo je kako je prije izgledalo, prije, poslije. I to je to uglavnom. Nadam se da vam se svidio ovaj video, nadam se da ste nešto naučili. Ako je, obavezno lupite subscribe i like. I mi se vidimo u nekom sljedećem videu. A do tada, pozdrav!